ngia kugambira emboozi then iwe nyine kihabuze kijja kuruga mu mboozi egyo tuli hamu so lockdown wawe batusibira omuka the second one after the 21 days bo batwongeire ebiro 14 nyalwara corona nyalwara corona nkarwara mbwiro obuna mbali lockdown yaberiri serious kandi abantu bali serious ni bafa covid hata unyabaire ndwaire ndi mukoko ninyenyokezaga ebintu nyahandika ekiraamo utaseka. Of course I don't own a lot of things, so engoye zange nyino nyabaire nzigabire, Crocs zange I have very many pairs of Crocs nyino nyazigabire. I have watches, I love watches, I have expensive watches nyino nyazigabire. So it got me thinking. Of course nkaba mpadikire just in case I die ebintu byange kwenda babigabe bata. So ekihabuzo kiyange kiri hamyake inga umuntu haina kuhandikire ekiraamo. In English, what we call a will. At what age should someone write a will? Well, ekiraamo ekyo kasoka kubuli mu mezi oyina kola ekiraamo. Awenzoga ati okula abazaire baitwe nibo bakwenda baffe nebo abaana begondeze ebintu byabo olundi bamanye obujunanizibwa bwabo ntingu obutula bondi banfiire omukuza alikomebwa ba ankozie basonto banyokonto bohabe baita manano gali nyowe abana bange bunku batayambyange kala bakumanye bikaro byabo already ntingu ninyata in charge of development ninyata in charge of kurolera abantu ninyata in charge of this nyali in charge of this obujunanizibwa bakumanya kala baatite tokwetaaga kamfia aloro ebiramu bali nkolera nkufa nkolekaki basoleke ekuti nyagire okufokolekaki but iwe kyokubaza it's like you're grooming abana bawo kubatekaniza in the future hata abo ebintu byokurwana buloma bamanyire nyowe ndi in charge of business nyowe nja kuba ninolera studio ya dadi nyowe nja kuba nikora. That is grooming. I mean kuhandika ekiraamo oine esate eno it is your favorite shirt ene sati niyo kira kwenda okwenda bagivo habora marakufu okugambire nokyali mu mezo oti ngozata ine kinyine olote ne kina oinamba akabox ke kipo olikonka habokuba. Here is where my dilemma is. Ekizibwe hinkido ijere tukabantu bazana abanywani bange natubaza habi ebiraamo bino aba tiyonye wakeke ntikiro kidemeiro ene wikiyona nikale nikitekereza otagenda nikitekereza in that buli henku ikara nzigeni ngabeta wakete kireta Kitara TV seriously abanywani bange oli yakamba beta atiwe okabanorrambe Crocs engoye watu abanorrambe bebintu abantu abarama niba bayina itaka abayina business you get but people forget ojja kuleka ebintu byawe babigabira omuntu utakwenda babigabira hati nkanyowe ngoye zange mfire ngoye zange tubaina zile za nieces na nephews bange abakote nyina mwana bazitwalire abana bali orphaned bafuni. So for you, do you think ubona iki miaka 18 uko wakize miaka 18 atandika kuandika ekiraamo obandi inde bunda atandika kora to earn money? Ekintu kyokora ekiraamo nkikusololire no kyali mu mezo oti ndingo ikizo mwaka guti we ikiaka by the way mukiraamo ti haba mu assets zonka olunde byombeko biki kwa mukiraamo alimu accounts sazi tuli mu digital era alimu ebisani alimu your ideas omutwe guno gujwire ideas nkuzihandika nkaha bongo zihandika nkaha maybe olundi nziteka mu folder computer error password whatever ideas zino kakusanga mfa hakusoka accessing ideas zino olundi one time waliwo bakitulukire bakusoka implementing ideas zino ne bakutungira mu sente zinguranye mundanyina ebisani ebingi kikumanyisa bunda afa biri ha Google Drive yange nayo bifeerireyo. So ekigambo kurama tikiri about
ebyombeko amataka tukutunula buli kimu kyona ekyawe ali abantu abalina YouTube accounts zilizamani ezikutunga sente ati bwakufa nileka kutunga sente ekusigala netunga sente but the money will not be withdrawn aboko obusaa kumanya jo bagamba buli bwola tungaga akantu manyisa omuntu waawe mbogana mu banka aliye bagabaga insurance covers bakukaguza who is your next of kin, who is your this, who is your this. Mukuteka abantu as next of kin timukubagambira. I know. Ebintu byanyu byonna bijja kusigala no boliwe ne milioni 10. Okaba mu banka. Next of kin wawe atemanyire esente zikugasira busa. Because ogenda kufa today next of kin takusogenda yo. Okulaba obunku abana 10 mu family emu. Isewanyu ali billionaire. Akaba atamanyisize mulinya abana next of kin uwe ni woha. You know omayikigaruka kurwani. No. Omwana omu ajja agende mu banka agambe tukwenda kumanya next of kin wadade waitu. Banka ejagamba kwa titugaba details ezo. Mwina kwesoti nga ime. Mpaka next of kin wenyini bwaliruka yo. Akagamba. Nicho ngugambire. Okurama kulimu na mobile money pini. Iyo kimanyire. Boku bofire. Abala abantu abajja kuba ni bagamba mpaka ogwo basajja mpungu mpaka orundi ainayo mukazi we orundi abaana orundi mama orundi ise akumanya pini ye nyezinde za mabuguka niho nziteeke abantu ni barora millions of money nizaccumulatinga mobile money batakusonozi hayo okitegeeza so tuleke kutekereza tujja bora otungire your favorite idea giteeke mu will. When I die, I need this to be implemented. That brings me to my next question. Who should keep your will? Aha! Tell you kwa ekiraamo. Who should keep your will? Habukuba come to think of it. Ekiraamo kinyahandikire. Ekinyahandikire. Kikabike kabakia just nkabandwire COVID nindigeze anytime nkogenda. Thank God ntaikendo mwirwaro. But just in case, I realized ekiraamo nyabaire nkihandikira. I had written it in my notebook. I have notebooks, several of them. Zona zikora different things. So nkabampandikira in one of those notebooks. Tinyina diary, I have a notebook. You know those nice notebooks. Nkabampandikira mu notebook. Do you realize nyakufire nibakora byone bibakozere no one would have seen that will. Why? By the way how kusoma kutaha kurongi abantu bojenyi akapapura katakura bahuta kasomero you might find bakulekeira sente mu bigambo cyonko tambagireho okuzirolera. So who should keep your will ohaina kwahore kiramo kyawe ekintu kyo kwahore kiramo nensobi ende genda gane ekorwa omanyi tugira a lot of trust issues. Speak for yourself. Abakira bagira obwesigwe butito hati tweralikira muno bonda kihono amaze kurola ebintu byange bino byona karandabira yakanyita ate kibakora yakurabira yokuita ate bonkugambira amanani agamutenda kuhura nikyo shentu gitaito arguments kukwata hansongeza abantu zibatatekerezaho ekyakora ekiraamo agena na kya bishop ali mu myaka 6 akimukwasize aine myaka 4 bishop aine myaka 5 ono bishop mu myaka 10 egarukaho akuba mu nsanju mu myaka 10 enderigaruka akuba mu 8 possibility eroho ajja kufa possibility eroho ajja kurwara. Why would you take your ekiraamo to the bishop? I think ekiraamo your friend pako okumwesiga mwahuze orundi by the way ebiraamo binego tukubibazo eno discussion ekaba yamani muno oli yangamba by the way ebiraamo tuleme bizandamu ikara n'omuntu asomera amateeka bakuguidinge kuhandika ekiraamo hati ensonga ekiraamo ekyo
Mungu bani aloho borabo tunura muno movies ebisa nibine beta film orora techniques bakosa mu kiramo ntingu nyana babaha copies hati mu bolija no baze bitakwatagana balimanya bikine kiramo bakakwataho so ebiramo ebyo ni babisazamu bakira kugabe ebiramo bisatu so ebiramo bibiri bina kuisana nikimanyisa alija nekiramo kya kasatu nikiri different aliba mugobi aliba nagobeza abantu nainda gobeza abantu abokuba kusokumbe kiramo ningamba nindabirayo mbana bawo ningamba Mr. Osaka mpe kiramo kiyawe nyekwata tutolo mulingo tukusokituruka baitu ninyebwa ali abandi babiri abakine baitu kani na possibility lero alo bala babiri nabo kufa ekutuwendo baza okire hati nikyo bagamba teka mu kampuni kampuni tefa bundi banfire kampuni yange erisigaraho kitali barakafa myaka mumanyenga kampuni yekozere ekyalo kandi kiyakulira kimu okitegeeza so bantinya abanyoro ebiramo bino mu bitwale mu makampuni niho muteke ebiramo byanyu wesige kampuni 3 abamateeka kampuni zenyini busamu bantu abokuba nkugambire kampuni sigara eri kampuni anti company is like law advocates abo bamateeka abo otafuna lawyer mbwa bokuba paka kasomo bwa lawyer no aina kuba under a company era company whatever it is owamateeka owakabiri niwe abamateeka anti owokubanza bamateeka abakabiri ati kampuni ende eyokusooka wesiga aloho abantu abandi abagira ziba like nka NGOs actually kampuni ziriye zikwawula ebiramo ziri trusted mu biramo ziriyo me I think n'omunywani okwesiga omunywani ekizibe kiri ha munywani huliriza agenda huliriza ebiramo bijja kuba ebi bisatu tiniko kimu kijja kuba n'omunywani ekimu kijja kuba ne kampuni hatobo nkutozo wakasatu tinka kengere nkutozo wakasatu kugambirege ebiramo byona biteke mu kampuni 3 anti kampuni yo munywani niye yakabiri 3 bamateeka hali orundi nikyo nkugambire aliyo kampuni ezikoraki ezikudiringa nebiramo records and archives libraries okitegeeza hati te libraries zaitu tumanye libraries za orobutabo baita manandu gali a library should be ebintu ebina kuba trusted kwahura ebiramo bukirani kietagisa cathedral ebe na library yayo tuwe na library endi orunde ya kingdom but abantu bege kore ebiramo kufa kuizire buli muntu wena okuba nokyayimuka enju injini yakagiryawo sente nebomoka negwa nekuteera emotoka makanika kugobeize omwahirege naye wenyine omwahirege sente zitakumara kandi nawe nayenda kulyaho emotoka omupiira nigugurukaho nofa kyonko ine milioni 10 mu bank busahagi azikwata bantinywe ebiramo biri serious titubibaliza omu extensively baitu buli muntu wena kale bano takusobola kuba ne kampani 3 kihandike nkanyo mulingo nyabaire mpandikire busati bwange babo ati ali abantu abakolekira mu bali bomezi no ekiraamo kyokuba ekiri open na kugambiriraho mba nyeyo tinkwetaga kurama itaka lino lyabana bange kandi abojo eringira kulita lyabana bange abaisiki abokola rozera ali mu myaka 7 agenda kufa nkaga hati nagamba ebintu binu hati kusiba kuterwa stress manyi itaka lyange balibire kuli wewe basajja mpungu kuli na nkasisi kun kyonkazi ne yika ikumensiga iroho nkwenda zibeza abasita mutali rwana mutali temangana mutali tunda
dekali mutozo mulingo mulali kurakuranza nk'abasiita abaana abange n'abajjukulu kyo baitu buli muntu wena akozereke amugambirege iwe hali anagenda kuyika mu myaka egyo already adividingire buli omu amukwasize ekyaye buli omu amanyire. By the way, that is true, that is a good one. Hati nanyo kandame Crocs zange zino iwe sise Crocs zange zino iwe sise abantu abakira bwagenda kumaliriza kurama agenda kwekakaire kokufa asigaire henju n'engoye nkweno tange kwetegereza muna abazeeyi abakira bubayika mu myaka ekkula batunde ente zaabo batunde itungo lyabo nikyo kuri abazeeyi abakira baba with a lot of cash kusiba mu chachi agabire miliyoni emu agabire emitwalo 2 cause they know hati anytime. Choka kandi bantinyo, we should stop thinking that it is only bazeyi bine byabiro bino. It is any time for any one of us. It is any time for any one of us. Bwire buona so bantinyo nyowe ene topic ngiyagiruga obojenye kila muntu yakitekeza muno ngiyakora research njagaruka hano mbagambire ebinda abamfindingire out ezine kampani ono tatugambira kampani kurunge na watu ze kampani kieze zindi ziturateka mu ebiramo bye bantinyo mwana agenda kufa iyo nyowe kini nywana abagenda kufa ate oramanyo tati kana tijuka ekizibu keitu bukuho omuntu naona yahura secretly ijuka toli tokusoma bwongo ntingora rona ogambe omuntu nakahura ekintu kino mu case cool. Until the thing is nyahwire secretly because you've given me secretly like I'm not supposed to go around telling people that this is it. Nikiungambia itejuna butrafu murundi gumu mwesige kampuni ekampuni sigalo kuma nitufera welero rwagawaga ebiramba mu bitekerezo bantinyi talito arguments tukubibazaho kandi tugiya bibazaho mu bitekerezo ebiramba biri serious. Don't think mboja kuba ne itaka ogya kuba ne motoka ne borame. As long as you have mobile money, you have a business or in a bank account tiniko gambiri or in ideas rama omuntu arabitwara. Ati nyowe aloho omuntu amanye mobile money yange baliyo ninyo chale ngambira aliyo ngambira nyo tingia kuiba kutegeza ngia kuiba ukanga kunyekwata tubanze tukiganyire ali yakumanya bank ali yakumanya password ya folder ya ideas ali yakumanya all photography okay moments zona hezili then hati binu property. I believe property toina kusereka property yawe tikine kikuya tikine kikongeraho akuroga bokuwe yesigikire kurunga nkanyo oli mu bwa ruhanga no barakuroga amahembe gajya kujya gakwekono gagwe gagaruke. You get it so property zawe abana bagambeho me but I love our dad yejagana ga misa mu NSSF mpikizeyo ziti nkateka yewe non iwe nayo you get because he knows at the end of it all ogenda obwomezi bujja kukyumukamu okutandike kutabaniza abantu oli mu kuzimu okuturosa okola kitoteeka ine rama ebintu byawo hara bitwara mwebale kuwachinga little arguments abaire sise na pako ebiramo bifokere biramo peace out.